Yang ni, this is a new colour Red Jam. Red Jam ni kan, colour dia macam colour darker red tau. Memang bukan maroon, sebab ada orang yang maroon kan. Bukan, jangan risau, pakai kamera 4K and tak ada edit, so you guys can see the colour clearly. So this one pakai pebble leather with Pinmall logo, gold hardware. Belah belakang dia, so basically ada 4 protective studs, little top handle, masuk tangan macam ni, tak boleh sampai shoulder. Ni crossbody strap dia, adjustable and detachable. Ada juga orang tanya, kalau crossbody strap ni boleh adjust dari shoulder kan, macam nak pendek kan, tak boleh tau. So ni belah dalam dia, dia pakai magnetic closure, 2 compartments. Lepas tu ada zip pocket sini, boleh fit maximum medium wallet dengan iPhone Pro Max tau. So macam contohnya kalau nak masuk long wallet memang tak boleh langsung. Ni rupa dia kalau masuk medium wallet. Okay, untuk harga dia quite good juga, sebab okay, nampak rasa macam mahal sangat kan, tapi sebenarnya harga Aisyah sebelum voucher tau. So harga dia RM699 sebelum voucher. Anda jangan risau, kalau beli dengan US Love Shop semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below dan jangan lupa tekan button follow.